Reka tubasuhuze mwese abadukurikiye muri mu bice bigiye bitandukanye, tuvuge abari mu majyepfo, tuvuge abari mu mujyaruguru iburasiro bw'izuba, ndetse namwe abari mu gihugu cy'u Burundi, abari muri Tanzania, Kongo, Uganda, ndetse mwese muherereye mu bice bigiye bitandukanye mubashe kumva ururimi rw'ikinyarwanda. Mwese turabasuhuje kandi tubaye ikaze mu makuru ari kuvugwa inone itariki ya 31 ukwezi n'ukwezi kwa karindwi, byumvikane ngo ni impera z'uku kwezi. None ni ayahe makuru ari kuvugwa kuri iki gicamunsi? Umutwe wa AFC M23 kuwa kane itariki ya 30 Nyakanga wigaruriye agace ka Rurambo ko mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, nyuma yo kukirukanamo ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC. Agace ka Rurambo gasanzwe kabarizwa muri teritwari ya Uvira mu birometero 40 uvuye mu mujyi wa Uvira ndetse werekeza muri Fizi. Amakuru atandukanye yemeza ko M23 yafashe kariya gace ahagana ku mugoroba nyuma yo kwigarurira utundi duce turimo Kabaju na Mirimba. Si ubwa mbere AFC M23 ifata turiya duce, dore ko mu Ukuboza 2025 mbere yuko ifata umujyi wa Uvira, Rurambo n'uduce tuyikikije hari mu hantu uriya mutwe wabanje gufata, ariko iyi AFC M23 iza kuhabirukana. Kugeza ubu ntibizwi niba uyu mutwe uteganya kugerageza kongera gufata uriya mujyi wa kabiri munini muri Kivu y'Amajyepfo wigeze kugenzurwa n'uyu mutwe, ndetse no kongera gufata uriya mujyi wa kabiri muri Kivu y'Amajyepfo wigeze kugenzura, gusa ukaza kukurwamo n'igitutu cy'amahanga. Ni mu gihe mu yandi makuru tubaza kuba turambura, Kinshasa yinjije u Rwanda mu kibazo cy'ibiganiro bidaheza by'Abanyekongo. Nanone Sudani turavuga ko umutwe wa AFC wa RSF wiyemeje gufata akaritomo. Nanone turavuga ko u Rwanda na Mali byiyemeje gushimangira ubufatanye mu bya gisirikare. Amakuru yacu reka tuyaramburire kuri Kinshasa. Guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yongeye gushimangira ko idashyigikiye na gato ko ihuriro AFC M23 yakwitabira ibiganiro by'Abanyekongo byatangajwe na Perezida Felix Tshisekedi, ivuga ko kubikora byaba ari nko kwinjiza u Rwanda muri ibyo biganiro. Nanone turakomeza tubabwira iby'iyi nkuru. Ibi byatangajwe n'umuvugizi wa guverinoma ya RDC akaba na Minisitiri w'itumanaho Patrick Muyaya mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru, aho yabajijwe ku busabe bwa bamwe mu banyapolitike n'indi mitwe isaba ko ibiganiro byakwitabirwa n'impande zose zirimo na AFC M23. Uyu mugabo yabasubije ati, murashaka ko tuzana u Rwanda mu biganiro hagati y'Abanyekongo? Yavuze ko ibiganiro byatangajwe na Perezida Tshisekedi bigamije guhuza Abanyekongo ku bibazo bireba igihugu imbere, bityo ko AFC M23 idashobora kubyitabira kuko guverinoma ikifata nk'umutwe ukorera inyungu z'u Rwanda aho kuba uruhande rwa politike rw'imbere mu gihugu. Nanone Muyaya yongeye gushimangira ko ikibazo kiri mu burasirazuba bwa RDC gikomeje gufatwa na Kinshasa nk'ubushotoranyi bw'u Rwanda, bityo ko ibiganiro hagati y'Abanyekongo bitagomba kuvangwamo umutwe wa guverinoma ivuga ko ushyigikiwe na Kigali. Aya magambo aje nyuma yuko amashyaka
amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi n'abandi banyepolitike barimo abo mu ishyaka rya Parul basabye ko ibiganiro by'igihugu byaba bifunguye ku banyekongo bose harimo n'abafashe intwaro mu rwego rwo gushaka umuti urambye w'ibibazo bimaze imyaka mu gihugu cya RDC. Mu gihe Kinshasa ikomeje kwanga ko AFC M23 yinjizwa muri iyi gahunda y'ibiganiro, uwo mutwe wo wakunze kuvuga ko ikibazo cya RDC kidashobora gukemurwa n'intambara gusa, ahubwo ko hakenewe ibiganiro by'abanyepolitike bihuza impande zose zifitanye amakimbirane hano mu burasirazuba bwa Kongo. Ku rundi ruhande rw'uyu mutwe, umuhuzabikorwa w'ihuriro ryawo Koloneli Nanga nawe aheruka gutangaza ko batazitabira biriya biganiro yise ikinamico rya politike, kuko ngo Perezida Kisekedi ntacyo yemera ngo agishyire mu bikorwa. Mu yandi makuru turakomeza tubabwira ko Mandi makuru twabateguye tukomeza twavuga ko drone iyo turakomeza tubabwira ko mu myaka yashize iyo bavugaga intambara zo muri Kongo abantu bahitaga batekereza ku mitwe yitwaje intwaro, imbunda za AK47 n'imirwano ibera mu mashyamba, ariko ubu isura y'urugamba iragenda ihinduka ku buryo bakomeje kubona drone ndetse n'ibindi bitwaro birwana mu buryo bwa gisirikare buri tekinike. Uyu munsi rero mbere y'uko isasu rya mbere riraswa hashobora kuba habanje koherezwa drone hakifashishwa amashusho y'ibyogajuru cyangwa hakakoreshwa uburyo bugezweho bwo gukusanya aya makuru. Ibi ni bimwe mu bimenyetso byerekana ko intambara zo muri Kivu zigenda zinjira mu gihe gishya. Drone zahinduye amategeko y'urugamba muri 2024 na 2025 hagaragaye amashusho menshi yerekana ikoreshwa rya drone mu bitero no mu butasi bwa RDC. Ibyo byahinduye uburyo bwo kurwana kuko byagabanyije icyuho kiri hagati yaho umwanzi ari n'ubushobozi bwo kumumenya byaroroshye. Hari amakuru yafashwe n'amashusho agaragaza ko FARDC yakoresheje drone z'ubutasi nizifasha mu kuyobora ibitero ku mitwe igiye itandukanye ndetse no kugaba ibitero ku ngabo z'abarundi FDNB. Hari kandi raporo zerekana ko hari drone zicuruzwa mu buryo bwihuse ku isoko mpuzamahanga zageze no mu karere u Rwanda ruherereyeho. Amakuru y'ibyogajuru yabaye intwaro yifashishwa n'uyu mutwe wa AFC M23. Uyu munsi ingabo nyinshi ku isi ntizishingira gusa ku butasi bw'abantu, zikoresha amashusho y'ibyogajuru kugira ngo zikurikirane ibikorwa by'uruhande bahanganye. Mu ntambara zo muri Kivu amakuru ava ku byogajuru akoreshwa n'imiryango mpuzamahanga, ibigo byigenga ndetse n'itangazamakuru mu gusesengura uko imirwano ihindagurika. Nubwo ibyo bidahita bivuga ko ayo makuru ahabwa impande zirwana, byerekana ko kugenzura urugamba bishingiye ku ikoranabuhanga kurushaho. Electronique warfare, urugamba rutagaragara ruri kurwanwa muri RDC. Intambara z'ubu ntizikorerwa ku butaka gusa, hari no guhangana mu rwego rw'itumanaho mu bice bitandukanye by'isi. Ibihugu bikoresha uburyo bwo kubangamira drone, guhagarika GPS yazo cyangwa kugenzura
kugenzura itumanaho rikoreshwa muri ako gace. Nta bimenyetso bifatika byerekana ko ibyo bikorwa biri ku rwego rumwe muri Kivu, ariko inzobere mu mutekano zivuga ko uko ikoranabuhanga rikomeza kugera mu karere n'ubu buryo bushobora kwiyongera. Intambara nyamukuru ikozwe mu buryo bukurikira. Kimwe mu bice byagaragaye cyane muri Kivu ni intambara y'amakuru gusa. Amashusho ya drone, amafoto y'ibikoresho byafashwe, video z'imirwano n'amatangazo atangwa vuba ku mbuga nkoranyambaga bikoreshwa mu kugaragaza intsinzi cyangwa kugabanya icyizere cy'urundi ruhande mu kuba rwatsinzwe. Ibi bituma urugamba rutabera gusa ku kibuga cy'intambara, ahubwo rukabera no mu bitekerezo by'abaturage. Kuki Kivu ikurura ikoranabuhanga rya gisirikare kugira ngo yifashishwe kumenya amakuru? Hari impamvu eshatu zikomeye: imiterere y'ubutaka bwa Kivu, imisozi, amashyamba n'ibiyaga ituma drone ziba ingenzi kurusha uko byari bisanzwe mu bihe byatambutse. Umubare munini w'imitwe yitwaje intwaro ituma gukusanya amakuru yihuse biba ingenzi. Uburemere bwa politike ndetse n'ubukungu bw'aka karere nabyo bigira uruhare ku mpande zose zishora imari mu buryo bwo kubona amakuru mbere y'undi bahanganye. Ese Afrika irimo kwinjira mu gihe gishya cy'intambara? Si Kongo gusa, kuko na Sudani na Sahel na Ethiopia nabyo byagaragayemo ikoreshwa rya drone mu buryo bwagutse. Ibi bishobora gusobanura ko intambara zo muri Afrika zigiye kurushaho gushingira ku ikoranabuhanga kuruta ku mubare w'abasirikare baba bari ku rugamba. Kuvuga ko Kongo yabaye Ukraine ya Afrika bishobora kuba ari ugukabya, kubera ko urugero rw'ikoranabuhanga, ubufasha mpuzamahanga n'uburemere bw'intambara bitandukanye cyane. Ariko hari ikintu kimwe kidashidikanywaho: Kivu iri mu hantu hake muri Afrika hagaragaza neza uburyo intambara z'iki gihe zigenda zihindagurika. Uyu munsi rero ushobora gutsinda urugamba atari uko ufite abasirikare benshi gusa, ahubwo kubera ko ufite drone nziza, amakuru y'ibyogajuru yihuse n'ubushobozi bwo gufata ibyemezo mbere y'uwo muhanganye. Iyi niyo mpamvu umuntu iyo avuze ko Kivu ishobora kuba ari laboratwari z'intambara z'ejo hazaza muri Afrika, si uko ari iyo ifite ikoranabuhanga rihindaguritse kurusha ahandi, ahubwo nuko hari hamwe mu hantu hagaragaza neza uko ikoranabuhanga rigenda rihindura uburyo intambara za karere zigenda zikorwa. Mu yandi makuru tugana muri mu Bwongereza, turababwira ko umugabo w'Ubwongereza yatawe muri yombi akekwaho kuneka ibirindiro bya gisirikare by'Ubwongereza biherereye muri Cyprus mu nzira y'igisirikare cya Iran. Turababwira ko uyu musirikare rero yatawe muri yombi none kwa 30 z'ukwa karindwi 2023. Ubwongereza kandi bwagaragaje ko uyu mugabo mu izina ry'igisirikare cya Iran yamaze kuba atabwa muri yombi. Rashad Rustanov w'imyaka 44 wo muri Isirikiton mu majyaruguru ya London arashinjwa gukora igenzura rikomeye ku birindiro bya gisirikare bya RAF
bya RF Lion Air Force ahitwa Akitrontiri no guha amakuru igisirikare cya Iran nk'uko BBC ibivuga dukesha iyi nkuru. Sorotanov ufite n'ubwenegihugu bwa Azerbaijan yatawe muri yombi na polisi ya Cyprus ku itariki ya 17 Nyakanga kandi ari mu maboko y'urukiko ategereje koherezwa mu Bwongereza kugira ngo aburane iby'iki cyaha. Urwego rw'ubushinjacyaha rwavuze ko azaburanishwa hakurikijwe itegeko ry'umutekano w'igihugu, ikaba ari inshuro ya mbere icyaha giteganywa n'itegeko ryo muri 2023 gikozweho iperereza mu gihugu cy'amahanga. Ubwongereza bwakomeje kugira ibirindiro bihoraho muri Akirotiri kuva mu mwaka w'1950 kandi ibikorwa bya RAF byo kurasa ibisaso bya misile na drone bya Iran bikorerwa aho kuva mu mezi ashize. Mu yandi makuru tugana muri Sudani, umuyobozi w'umutwe wa Rapid Support Forces RSF Mohamed Hamdani Dagalo uzwi nka Hamedi yavuze ko azagera i Khartoum nyuma y'intambwe ingabo ze za Sudani zimaze gutera yigaruriye ibice byinshi mu ntara ya Kordofan y'amajyaruguru. Ingabo za leta nizo zabafatanyije zatangije igikorwa cya gisirikare muri iki cyumweru zifata uduce twa Bari Jaribati Sheikh Sayira ndetse n'ahantu h'ingenzi ko muhanda uhuza Omdurman na Kordofani. Kordofani y'amajyaruguru ubwo yaganiraga n'ingabo ze ahantu hatatangajwe. Hemedi yasabye abasirikare be kwitegura kwerekeza mu murwa mukuru avuga ko Khartoum ariyo ntego yabo nyamukuru nk'uko bitangazwa na Sudani Tribune. Yasabye ingabo ze gukomeza kugira umurava no kwihangana, anashimira abarwanyi ba gisirikare uyu mutwe kuva imirwano yatangira kuwa 15 Mata muri 2023. Umutwe wa RSF wishingikije cyane ku bayobozi b'imiryango gakondo mu gushaka abarwanyi no kubatoteza ahitwa Nyara batozwa na Osmani Biro wahoze mu ngabo za leta ndetse no gukoresha abacancuro baturutse hanze y'iki gihugu. Hemedi yagarutse kukuba afite abofisiye b'abahungu abofisiye bahuguwe neza mu ngabo ze, asaba ko bahabwa agaciro kabakwiye aho kuba bafata nk'abakiri mu myitozo cyangwa abayobozi b'agateganyo kuri rubanda. Abayobozi b'agateganyo ku rugamba. Aya magambo ye yakurikiye inama yagiranye n'ihuriro ryitwa Tasim rikora ku rwego rwa politike na gisivile rushigikiye uyu mutwe wa RCF. Kuba ingabo za leta zarigaruriye Bara na Jabratan ari Sheikh biziha amahirwe menshi yo kwerekeza muri Darfur y'amajyaruguru ndetse bigakumira ibitero bya RSF bishobora kugabwa ku butaka bigana i Khartoum na El Obeid.
Nanone turavuga ko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko hamaze kugerwa ku masezerano yo kwambura intwaro burundu Hamas muri Gaza. Umwe mu bayobozi bakuru ba Hamas yabwiye BBC ko yemeye gahunda kandi itangazo ryemewe riza gukurikiraho. Israel ntabwo iragira icyo ibitangazaho. Turabwira ko nanone abayobozi ba Amerika bavuga ko Perezida Donald Trump azababara cyane Israel niramuka itahavuye nk'uko biteganywa n'amasezerano y'uko Israel igomba kuhava, hanyuma uyu mutwe nawo ukarambika intwaro hasi. Haracyari kare cyane kwemeza niba aya masezerano azakomeza, ariko ni ubwa mbere Hamas itangaje ko yemeye kwamburwa intwaro burundu, ikintu cyakomeje kuba imbogamizi ikomeye ku biganiro by'amahoro nk'uko byanditswe n'umunyamakuru wa BBC Rashidi Aborafao. Atangaza ayo masezerano mu rukerera rwo kuwa kane. Trump yavuze ko ari intambwe ikomeye yo kugera kuri Gaza iyobowe na guverinoma nshya ya Palestina. Icyiciro cya kabiri cy'umugambi wo guhagarika intambara muri Gaza uyobowe na Amerika wasohotse mu kwakira gushize harimo no kwambura intwaro Hamas. Hamas nayo ikagaragaza ko igihe u Rwanda ruzaba rumaze kuba Hamas nayo ikagaragaza ko igihe Israel izaba imaze kuba ihagarika ibitero byayo kuri Palestine no muri Gaza ndetse ikakura abasirikare bayo kuri ubutaka, na Hamas nayo yiteguye kurambika intwaro burundu. Aya makuru niyo twe twabateguriye kuri kino gicamunsi, ni munyemerere tuyasubikire ahangaha. Amakuru na kagaruka ku mugoroba wo mu mwanya ugiye kuba uza. Turimo turabategura izindi ngengo z'ingenzi zikurikije. Amakuru yacu na kagaruka, mugire umugoroba mwiza.